Zdravo, ja sam Ben Glinski, osnivač i izvršni direktor LiveGood. Tokom proteklih 20 godina lansirali smo niz proizvoda i najuspešnija smo kompanija u industriji mrežnog marketinga. Pomogli smo stotinama hiljada ljudi širom sveta da zarade prihod od rada od kuće i isplatili smo skoro $1 milijardu provizija, koje su objavljene na internetu, u časopisima, pa čak i u časopisima na TV-u. Ljudi se često pitaju kako je naše preduzeće uspelo, a hiljade drugih propalo. Odgovor: jednostavno vreme. Shvatite promenljive trendove u industriji mrežnog marketinga, trendove u društvu, trendove u privredi sa sve većom inflacijom, poskupljenjem gasa, što rezultira povećanjem računa za komunalije, povećanjem kirija, troškovi usluga poskupljuju, ljudi traže načine da uštede, ali i dalje osiguravaju kvalitet života. Zato je industrija mrežnog marketinga na raskrsnici. Činjenica je da su proizvodi poskupeli, tako da kompanije imaju veće isplate provizija i planove kompenzacije, ali sa kupovnim navikama koje teže da se drže podalje od proizvoda sa visokim cenama, da traže proizvode sa dobrim cenama, taj stari model više nije relevantan. Dakle, kuda ide industrija danas? Ako pogledate neke od najvećih kompanija u industriji mrežnog marketinga u ovom trenutku, Herbalife, Usana, Nuskin, njihovi prihodi su pali za 20% u odnosu na prethodnu godinu, dok su prihodi drugih kompanija smanjeni. Kompanije kao što su Walmart, Costco imaju stope rasta od 9 do 12%. Po rečima našeg menadžera mrežnog marketinga Nauder Kazana, dani prodaje skupih proizvoda, kako bi neki na vrhu platne šeme mogli postati bogati, su prošli. Zašto smo kreirali LiveGood? U partnerstvu sa LiveGoodom imamo vodeće stručnjake za zdravstvenu zaštitu, kao što su Ryan i Liza Goodkin. Kreirali smo liniju proizvoda, uključujući dodatke ishrani najvišeg kvaliteta na svetu, koji je svima potreban, i prodajemo ga za 75% manje od onoga što druge kompanije prodaju, iako su njihovi proizvodi lošijeg kvaliteta. Primer, naš Organic Super Reds, koji je proizvod za zdravlje srca, napravljen je od kvalitetnijeg, više antioksidanata od neorganske cvekle, koja se prodaje, najprodavaniji je danas, ali naša cena je manja od polovine. Šta je sa CBD uljem? Druge kompanije prodaju ovo eterično ulje od 500 mg za $80, naš proizvod je vrhunsko CBD ulje dostupno bilo gde, a sa bocom od 750 mg ono je 50% jače, ali cena je samo $18. Ne samo to, već dolaze svi naši proizvodi najvišeg kvaliteta sa 90-dnevnom garancijom povrata novca. Ako vam se ne sviđa ni jedan od proizvoda koje ste naručili, samo nam pošaljite praznu bocu, a mi ćemo vam vratiti novac bez pitanja. Šta vam sve ovo znači? Pored činjenice da imate kvalitetne proizvode i da se svi ovi proizvodi mogu sami prodati, ovo je savršeno pogodno za promenu kupovnih navika na tržištu. Također vam pružamo sve prateće alate, kao što su sistem web stranica, video snimci za obuku i sve što vam je potrebno, kako bismo vam pomogli da zaradite dodatni prihod lakše i brže od bilo koje druge kompanije u industriji. U stvari, video koji sada gledate je također deo najmoćnijeg sistema usmerenog marketinga u industriji. Omogućava vam da rezervišete besplatnu privremenu poziciju u našoj postojećoj kompaniji, pre nego što morate da se obavežete da biste započeli. Šta to znači? Kada unesete svoje ime i e-mail na ovu web stranicu, mi ćemo odmah rezervisati mesto za vas i pokazati vam sve koji rade istu stvar posle vas, tako što ćemo ih staviti ispod vas na strujnu liniju, i svakog četvrtka uveče, koji je naš slobodan dan, mi ćemo zaključati vašu poziciju, ili ćete propustiti sve ljude koji su zaključali svoje pozicije, tako što ćete postati član LiveGood za samo 9,95 USD mesečno, jednokratnu pretplatu za partnere od 40 USD i bit će premešteni na vrh dalekovoda, pre svega čekanja. Ovi ljudi će biti smešteni u obavezni matrični sistem, i to automatski 2 sa 14 spratova, i bit će postavljeni ispred svih koji se posle njih registruju u matričnom sistemu poverline, tako da se svaka osoba nalazi u matrici, poklapa se na vrhu, dostupni ispod njihovog direktnog sponzora. Ako postanete član LiveGooda, uštedite 75% na svim najboljim dodacima ishrani na planeti, kako biste vi i vaša porodica bili zdravi.
A ako slučajno imate neke ljude ispod sebe u matrici i zarađujete nekoliko stotina dolara više mesečno ili nekoliko hiljada dolara mesečno, zar to ne bi bilo bolje? Sa načinom na koji to funkcioniše i našom politikom isplate možete čak i da zaradite do $2000 plus mesečno u matrici, a da nikoga ne upućujete. Ako direktno podelite ovu priliku sa drugima, možete zaraditi više novca, i to veoma značajno sa iznosom bonusa, provizije. Upućivanjem pretplatnika člana možete udvostručiti svoj potencijal zarade. Sa milionima ljudi koji učestvuju u Livewoodu u naredna 24 meseca, jedino mesto gde mogu da odu u matricu je ispod ljudi koji su već tamo. Dakle, što prefiksirate svoju poziciju, to je veća vaša pozicija u matrici. Popunite formular sa desne strane, kao što je prikazano na ekranu, i brzo ćete videti zašto se zove Livewood. Najatraktivnija kompanija u ovom poslu. Vidimo se na vrhu uspeha.